Obie Timinumbi. I just a pin for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA. Ahwehwɛ saa adwade nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Adi oi honey and never surprise o Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dreaded there me could brew unsa dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who drink a sepan and ne me could brew wunim a yama mani mema Edusa herbal mixture and Edusa herbal capsules a yoko ni sisiyari drink a sepa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Rotsnasi. Namen serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Memegina Brani. Na a yemay. Ah! Na Edusa was the same with Bravo. Sweetie, maybe come on, mammy, I draw more. Hey! What does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Koneko Judy. What can keep? Edusa Obie Timinumbi. I just a pin for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA. Ahwehwɛ saa adwade nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Adi oi honey and never surprise o Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dreaded there me could brew unsa dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who drink a sepan and ne me could brew wunim a yama mani mema Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules a yoko ni sisiyari drink a sepa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Rotsnasi. Namen serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Memegina Brani. Na a yemay. Ah! Na Edusa was the same with Bravo. Sweetie, maybe come on, mammy, I draw more. Hey! What does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Koneko Judy. What can keep? Edusa Obie Timinumbi. I just a pin for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA. Ahwehwɛ saa adwade nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Adi oi honey and never surprise o Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dreaded there me could brew unsa dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who drink a sepan and ne me could brew wunim a yama mani mema Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules a yoko ni sisiyari drink a sepa Edusa herbal mixture. any Edusa herbal capsules. Miss Rotsnasi. Namen serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Memegina Brani. Na a yemay. Ah! Na Edusa was the same with Bravo. Sweetie, maybe come on, mammy, I draw more. Hey! What does ye? A ye chuma. It's a living testimony. Koneko Judy. What can keep? Edusa Obie Timinumbi. I just a pin for 1 woman for down for any the onion fear do me. FDA. Ahwehwɛ saa adwade nkrato yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Adi oi honey and never surprise o Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dreaded there me could brew unsa dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who drink a sepan and ne me could brew wunim a yama mani mema Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules a yoko ni sisiyari drink a sepa Edusa herbal mixture. any Edusa herbal capsules. Miss Rotsnasi. Namen serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma Memegina Brani. Na a yemay.
na edu say ya wasese me brabo buye Sweetie, me the common mammy adwamwa. hey what dance ye aye chuma It's a living testimony. Kona kwa Judy. what kaki ya Anu Sunray, obie timinumbi. I just appeal for one woman for down for any the onion fear do me. FDA ahwehwɛ saa adwadeɛ nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Adi. Oi. honey and never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dreaded there you could debrel who's a dawo complaining with sisini kokwa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who jack a sepan and neck you could debrel wunim a yama money mema Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules a yoko ni sisiya redroke sepa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Rotsnasi. Namen seven. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma memme jina brani. Na eye me. Ah. Na Edusa ya wasese me brabo buye. Sweetie, me the common mammy adwamwa. Hey. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kona kwa Judy. What kaki ya Anu Sunray, obie timinumbi. I just appeal for one woman for down for any the onion fear do me. FDA ahwehwɛ saa adwadeɛ nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Adi. Oi. honey and never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dreaded there you could debrel who's a dawo complaining with sisini kokwa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who jack a sepan and neck you could debrel wunim a yama money mema Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules a yoko ni sisiya redroke sepa Edusa herbal mixture. any Edusa herbal capsules Miss Rotsnasi namen seven. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma memme jina brani. Na eye me. Ah. Na Adi. Oi. honey and never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dreaded there you could debrel who's a dawo complaining with sisini kokwa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who jack a sepan and neck you could debrel wunim a yama money mema Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules a yoko ni sisiya redroke sepa Edusa herbal mixture. any Edusa herbal capsules Miss Rotsnasi namen seven. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma memme jina brani. Na eye me. Ah. Na Edusa ya wasese me brabo buye. Sweetie, me the common mammy adwamwa. Hey. What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kona kwa Judy. What kaki ya Anu Sunray, obie timinumbi. I just appeal for one woman for down for any the onion fear do me. FDA ahwehwɛ saa adwadeɛ nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Adi. Oi. honey and never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dreaded there you could debrel who's a dawo complaining with sisini kokwa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who jack a sepan and neck you could debrel wunim a yama money mema Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules a yoko ni sisiya redroke sepa Edusa herbal mixture. any Edusa herbal capsules Miss Rotsnasi namen seven. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma memme jina brani. Na eye me. Ah. Umanyina beda nase. Efite senya na duma kamenti ase. Ayasiro.
asiro enya na duma kametiasia asira nunkwa misi midi misadu midi makuma nyina medana sio enya na duma kameuda asiro enya na duma kameuda asira nunkwa misi midi misadu nyina beyaradia midi makuma nyina badana sio vitazanya na duma kametia sio ayasiro tanya na duma kameudata asidanyum kwa wati usuna ukra uya kesi usuna uya ewia usuna ukra uya kesi usuna uya wasihina pona wani ubese inapana wadi batutu ta wani usebrati usuna ukro ana uye kese yantwaine usuna misihina pona nevya wani ubese inapana yadini batutu ta wani usebrati usuna ukro ana uye kese usuna isi usuna ukro ana uye kese ewia wobi di asida pepa wobi su ye pepa wobi na tinyu pepa ye pepa maka wonyamiye wobi di asida baba wobi su di tinyu tu pepa wobi su di na tinyu pepa ye pepa maka de ya tu sa wonyamiye ya tu bi musa wonyamiye wabadi wonyamiye wasimanu kutoa danasi ewa mawa ni bieto anya bio wonu tu di na de inu mepa yebebo maka ya nugu to ya danasi o ewa ma di dem bitani tu mepa wonu tu di na inu mepa yebebo maka yetumaro wonyamiye yatuze wonyamiye wonyamiye watifa wosadu nyina rabiaye nyakopa watifa wosadu nyina rabiaye nyakopa watifa wonyina baba faria manya kupane woya ko watifa umu ade nyina baba faria manya kupane woya watifa wa ade nyina
Yadiaye, we are Copa, Besha, Area Sakuni Jamwa, Yabasawa, Hincha, Yabasawa, Hincha, I would do. Adasias Damie, Sakuni, Yabasawa, Yabasawa, this is our Kuni, Yabasawa, Yabasawa, Eti sakrawie mu mame adasi asimi nyankopon satrawie mame kuni o maya bro sisawie maya abrate nyankopon sakrawie mame kuni adasi asimi sisawie abrate sisawie kai Rabina Company, Cesaria, Famini. What's the way? Why are you mirror? Why one way? Missy, why are you? Anyway, ya tumi na kupawa ya bwafwe waya miya bwafwe anyway nisina miya bwafwe waya miya bwafwe anyway Missy waya Minim Sarati, Media Minim Sarati, Minim Sarati, Mame, Inga Tame Bobra Pa. Oh dear, Asami Jabania, Asami Pa. Minim Sarati, Hallelujah, praise God. Radin Shiramu. Be out in the feeding out to come out. Then tell them some national umpire. When you some, I ask him, Bisa, who do you serve? One awesome. Who do you serve? You're making Joshua chapter 24, verse 15. No one Busa home, but a brow with you and I would hear. Say, why crown a mere summoner? A bremu. Who do I serve? Or who do you serve? I have some of you Busao. Yanko, Joshua chapter 24, verse 15. Yenti eradiasem. Na se enye wo mu eniso se mo besum eradia. Oh my God, my God. Se enyamia mu ejanom sum ya owo esuo na jo. Se amori fo a moti won asase su yi enyame o. Na me ni fie die. Hey! Me pacho me timu biem. Na me ni fie die. Na me ni fie die. Ye besum erade. Ye besum erade.
na ɔman no gye so sɛ yɛyi mpare yɛn sɛ yɛbɛgya awurade. Oh, hallelujah. akɔsom Semeja Yehowa. Oh, akɔsom nyame foforo biara. Oh, Yehowa. Hey, titi Yakobo. Oh, menemifie. Yabasum Yehowa. Oh, Yehowa. Abashibaya Noro. Abasamayato Broshia. Menemifie. Yabasum Yehowa. Oh, titi Yakobo. Who do you serve? The last words of Joshua. Joshua and Samuel Katwa. Ufriati as a fasa asiso. Eko kan ne janum. Ini. Now Rahu Samuel see and say, and I'm say. Asem we na ye nibre semunti. Joshua gathered all the people of Israel before God in Shechem. Israel musyeni nyina ani nipa wo mu nyina du babia. Na o mani wura fi nyame a wotre ne nsa. Aji wo mu firi nkwasom mu Misrim. We obra enipa ne fam ani amani a wo huniye ani nkwaya wode wo mu yeye ani wo suma wode wo mu somye awo faro na hiniem woteti o mai Israel me du baby na o man hu hihia na so wade ni sa ebredu se wo gene maya wo nam Abraham so ani ni nya apam the Bible say awurade fa Moses so ana wagye wo man ne firi nkwasom na wode wo man ne bedu bosasa ase no so afei edu baby na wo man na so ye dai na wo refi onyankopon na wo yi wo edu baby na o man ne refi awurade a wagye wo na ade a ehu wiase ne se enipa nkasa na odine nipa ho a wonte ahye se enipa ko tibia bi mu na tibia na de na du baby kura na kodu owuo na awurade gina se nipa ne firi mu fi pa na ni refi nipa is so ungrateful to God edu baby na nipa kura refi sa wonyankopon na de ni be wiase edu baby na nipa refi sa ayo nyankopon na man nkwa edu baby na nipa epeja kodum pepenso bia na nipa frisa ya na hoden no yi nyankopon sinchei o man na kodum baby a di o nyankopon ye nyina chi o man refi badia ba ko na me den say okay Psalm 44 Bible say papa bi o your friend Korah. The money they remember their father's God. Omukai. Wone janum nyankopon. Etu do baby a wo kire ba no hye. Awurade ye de asoate. Ye janum ka che se wo ye duma bi titibre no mo pe no so. Na sabre ni ma ekoso yi. Wo mo bra no so adie na awurade ye. They were calling upon the God of their fathers. But those you are person and nipa na on there. Bible say now we must see some abosom. Asasine so abosom o mkoto ye no mo say o mo so esumbi. Na edu ebrebia o hwe nipa o dwine nipa ho a na o hwe se de nipa de yesiti aya na nipa ho wanwa kakra. Se onyankopon ne a wode na tia nwene wo ani onyame a wahome agum ama utimi nante koba onyame o me nipa woden
Bible say according to Haggai chapter 2 verse number 8 it say silver and gold is mine. Yo. Okay, Psalm 24 verse number 1 Bible say we are sending what did you do now you me dia. And nipa ne wona etim so wo me. But do bra bia na nipa ru afisa na ma we na watudi enema nipa de nsa yeti. Anna menya me bufu nipa. So when you me and you menya ne dia no. So nipa timi hwiye sa nyame ya tira kwai. Na nipa timi som no. Na nipa be kwa akosoma bosom ne nua. Ana nipa nipa de nsa ye dia. Na Joshua hu ama the next generation after his departure. Na yen who said I want to aso beba na ti. Se Joshua ni ho a. Se Joshua free ho a. I want to aso foforo beba na Joshua suroma ho. Eti Joshua bo mani nyina no. Abra wo no se wanyina du ba bia. Wo ya konins ne krachi. O konsamanse o krako. Anu odum koshia Shekem. Anu o katira wo mo se. Me wo se bra yo mo se sei. Mo nyina makoma twiefu onyankopɔ tumfo ne nkyɛn. Akodi abosoma wodu achi. Adi makoma ko wura nima bi mu. Eni didi e wo wias. Enipa nya sika me sika na ba bosoma ma no. Ama nipa sum sika. Enipa sum ahunyade. Enipa sum eniema echa ne ho ahia. Etiamano Yesu say it is not the abundance of somebody's wealth that is life dwells in that can save the person. Anye niema dodo enipa na nyama na busuo. Ana be me nipa na nyankwa. Ne nkwante sa niema nu. But nay enipa sum ahunyade sum sika. Ama ni refu ni yafo ne bofo. Nipa free so bomodi na uye tuma Jessica no ano no. That's all. Uye free. My God. Wonyame a. Wo yiwu. Amaso. Efiri wo. Wamanye imo. Ema wo uye free. Wonyame a. Wo yiwu. Efiri wo. We are read our mo. What is our brother? Sister brother, don't come to be a dear. Every say, when I'm what's a cowabra? Say, quiet. Would you say you now? Wow, every say, say, you now, I'm out. Joshua wanted to remind them that their source of life is from God. Not Joshua pursue a cow on set. But be a woman comforted by if you're not coupon. Joshua wanted to remind them that their source of wealth was from God. Wahunya and wo ye die efro nyankopom. If you say what clear say according to Deuteronomy chapter 8 verse number 18 say ayo nyankopom ana me nipa ho den ma wo didi yi. It is God that giveth ability to make wealth. Yeah. So Joshua wanted to remind them. Not Joshua person can one say he is the Lord of all lords and the God of all gods. Jesus. Not
Joshua pese o ka o man say ono ne awura nyina mu awurade ani anyame mu ni nyina nyankopon anyame mu nyina nyankopon ani Yahweh awurade Jehovah God is his name. Joshua wanted to remind them that he is the El Elyon, the God who created all things, the heavens and the earth. Anana Joshua mpese womo be efiri onyankopon akwanso. Efise okay, Joshua chapter 1 verse number 3 5 from corner. Okache Joshua said Joshua Abraham akwa Moses wo ye no wona sore na fo me twa Jordan na fo mu kodu bo chasa ase no so Joshua baby awdo na be hye bia me de homa the free na dey koi nobody will be able to stand before you Joshua so be hye na wadi me mransem nyina so ka kire o man no se so mane ankobon kuma na nifa no hwedi matemu de ne me hyehyɛ ne me mransem ne so de a ane de wo be fa nyina ba bi wo be ko ne be si wo mu yie no mo kwa so be ojojo. So Joshua wanted to remind them that they should not depart from the ways of God. So ebaya wo mo mane fru onyankopɔn kwanso etina Joshua bua wo ma no. So the people of Israel come together. Let us meet together with God at Shechem. The Bible says, "Oshia hono, ana wobo mama ne say, why na mo pese mo som no? Awie bi buso bu say why ede na wo som? Why na wo som no? Ede na wo som ana why ana wo som no?" Osumo nyankopon ya osuro ni asase wura no de ye ne dia na osum de nipa de ne nsaye ana osum ahunya adami ka se bi obabi na very powerful obi a watoka amno lankuru se wayi brand new se osum ne ka enche da kurukura ijabetni atoma manase o manse na wasia osum no dako ejabetni atoma manase enipa bebu eniama bi eche nipa obi ye kakra bi onfa nyame nya hwe onfa kwawura ne nya hwe onfa obade ne nya hwe onfa di o mana wode ma wode ye ne nya hwe ba ebra bi bedua enipa no wo ho ode asa anano bra awade akasate something okasate ne ma me so on kanta something say something awade ne kuta on me na me dem awo na tingi na go tiri so there is a secret enum no ho ode nti Daniel dube something dube bi on fanya me asem anya hwe na something himself me ho ode something him say the wura fio edubra bia na nipa wura fio anipa wura fisha awode ne ya nyame dia anipa wura fisha kwani ya wurade dia obetimi age ebere bia ope something wura fisha nyankopon na dia ahode ne ma no awie wana wosom no na dia na wosom wode no to na hode ne so. Instead of depending upon God, he depended upon his strength and ability. Hey. Now Radinu said, some said didn't want to want any swan. Then you refi baby and what any one. Wama we the 3 million what in woman. Sir, what disconnect you from Yankupon, you are doomed forever. When you are disconnected from God, when you are disconnected from his presence, when you are disconnected from his power, when you are disconnected from his favor, when you are disconnected from the grace of God, you are
doomed forever. Samson Obenti Obao enipa bebre enipa kasia be wiase ko ayi ohun di obabrum ema bema bia wu bitimi wu kwa oba ho wo Bible say panu sininti obema otimi dukom panu sin a Bible say obani timi dada na Samson ni ba no so no na wama na twene fi onyankopon presence. A Bible so ka say Samson ada wadi wan be ka utiri nwi na ye wa ho oden a obetitu ni nyankopon tem obetwe fi nyankopon ho oden ho pe obeba ba eti se nipa bia eti nipa bebre ni namwa. They are disconnected from the source of their power. Their source of their living is disconnected. And so many the amount nipa ne tiasia we ye nipa mu no awo nam wa ni mu odu no wa mu obi atwene firi ho wonam wonum sa akwa nipa bebre ne nam wiase sa akwa obi wonum utira anye ye na akoka no otofom enu anu owu dada but na wode ne sa na abesa wo ntine du to na bia entokwa eni se oku bebre no mikai obi a okopata obi keke o man nsa so bo no otofom enu anu owu awie why na wo som no why na wo som na dia na wo som who do you serve na Joshua de o kachira o mano no se baby a ma wo se mo de mani atire de ho hu ma wo se mo so abosom ane niema nipa de ne sa ye kam ho asia o maya awurade pam wo mo beje o masa ase ne tena so de mo koto ho no enu bi na mo ye na me de baby mo duo de ba wo se mo duo atiri na me de a free sabre ko menime fia dia ya basum Yehowa Yesum nyamia wa wani ante bia me no be wura mpa bibiara so no ye de wosum no so betimi abo ankobo wono na kasa madi nyina eti bibiara so no ya Messiah sunyamia wa wani awe bibiara so no ya ayo no na kasa madi nyina yedi bibiara so no ya minister obesa peja nu mo ebra ye be wura mpa bo mu na tie edie na ma Joshua huru ya ama ne boa wo mana no e ka sa asem ne kire wo Joshua na o ka Moses on no they were very young people ana was suma won Joshua ne Caleb ana was suma mo ko echo spy asase no ana o muru asase nyankopon de ma om ne se de sitie Joshua ka ho ana omu trap kokko omu du baby a na puda wo manima onyankopon ma Moses trap ma oporo so ama pumu pai bienu so Joshua witnessed the exceeding great power of God. Joshua wo onyankopon to make us here awo puno emu abra wade pipe memienu ama omo fam Joshua witnessed the miraculous manner aduane etofre surobai. Number 3 aye Joshua ana dine na shi Jordan abra asofo dia pamada ka die kai ama Jordan mu paye
Joshua ne mu apai enti Joshua nim nyame a wɔsom no Joshua nim nyame a ɔde na nanteɛ praise God onyankopɔn a wɔyɛ nsɔnkyerɛne wɔnyame a wɔyɛ deɛ nipa ntimi nyɛ deɛ ɔyɛ deɛ bosom ntimi nyɛ bosom bɛn na atimi apai po mu na bosom bɛn ɛne tumi bɛn ɛna atimi ama dɔɔda ma apai enti na Joshua nim nyame a wɔsom no yɛsom nyame a wɔyɛ nwɔmɔni deɛ bibia nso ne yɛ nti na ma Joshua frɛ ɔman no sɛ mede nyame a mesom no ni mede nyasa nyankopɔn yɛ akyerɛ me fiefoɔ nwanwa kuro bi wɔ no ma bɛdu mu fie bia bosom sim afie bia bosom sim wɔn a present wɔn a wɔyɛ occult wɔn a wɔyɛ rituals wɔn a wɔpɛ wɔnya ntam ɛnna deɛ kokɔ kɔ so wobɛtia wo bi fa akyire a wɔdu nsɔ ba ne yɛ nnipa bi ayerɛ no ɛyɛ atwe ne mogya a yɛpɛ sika hwɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ wiase tumi a nnipa pɛ nti ahonya nnipa yihwɛ nti but nyankopɔn ne nsɛm na sika wɔ ɛfiri sɛ wɔkasa sika ne gye ta yɛ medea sɛ wodi awurade akyi a awurade wɔbɛtumi ahyira wo ɔbɛhyira wo ama wasom adwo ɔbɛhyira wo ama na si wo yie awurade na de yɛkɔ ba wɔn na ma yɛdi yie ne nsɛm ne nhyira wɔ awia mebusa wo bi sɛ ɛyɛ hwan a ɛna wosom no sɛ wosom Abraham Nyankopɔn deɛ a nhyira nka wo sɛ wosom Joshua Nyankopɔn deɛ nhyira nka wo na mepɛ sɛ sɛdeɛ Joshua ka wo sɛ na medeɛ menim fie deɛ yɛbɛsom Yehowa pagya nsɛm yɛ no kɔ soro kabababo shata brande bere hamros branda dadado siata yata ayangwa brasi brayanda yata yasum nyame bia oyangwa wania yasum nyamia ama Joshua no ayangwa Joshua de ne nsi dodamu bibiara oh yeah o nyankopɔ ni monyamo yɛ mfimfi wono na ka may the power of God reach you at God of Joshua, I will serve you. I will serve you. God of Joshua, I will serve you. Joshua. Joshua said that I and my family, I and my house shall serve the Lord. Mountain from Messiano, Namaya Karomo Sibra Yandere, Rante Kalobro Sibra Yanda, Mante de Kalo, Rantibri, what's the Kayo, Sirianda, what does any kind? I speak unto somebody's life. The God to walk through in the name of Jesus.
God of Joshua, I will serve you. God of Joshua, I will serve you. God of Joshua, I will serve you. Joshua, God of Joshua, I will serve you. God of Joshua, Joshua, Joshua said, Joshua Nyankopon, and not the Messumo. Joshua Nyankopon, I will serve you, the God of Joshua, in all my ways, in all my life. Mama Zubayanda, Mama Baba, God of Joshua, I will serve you all the days of my life. God of Joshua, I will serve you. I will serve you, oh God. In the name of the person who bought Bible, she and baby a quam. I'm well room now. Yes, you know about pie. A radical Joshua said, Joshua free sabrico. Free sabrico. Baby, I'll do never share. Oh, Jesus. A honyodia. Hallelujah. Baby, when you back, My I'm God. a cocoa drone. My God. A honyodia. My God. The brain will be intimate with him. Won't condemn you. Praise God. Now you deny them. You're both ready now, coupon pie. Say, free sabrico. May the God of Joshua. May the God of Joshua come into your life. Come into you. Joshua Nyankopon bra wa brabom. Adia bi ajeje o life. Jesus. We yesu dem. Adia bi ajeje o. Yari ajeje o. Maso. Owo ajeje o. May the God. Amani ajeje o. Jesus. Ahochi ajeje o. Intervene. We ajeje o. Maso. We yesu dem. Papalata. May the God of Joshua. Jesus. Ababa Shibaya. Talibata. Joshua Nyankopon. My God. Osi adia bi entimi nyina wanim Joshua. My God. Ye bawrade pasha urade janshane. My God. Adia bi ajeje wo abrabom no. Urade jan tom sese ya. E wo Yesu ne bi ona na papa, shashia papa. Shashia papa, shashia papa. Shashia papa, shashia papa. Baba baba shika. Rando rosta bayandora. Rando bete. Rando bresha. Anda la 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 rosa. What does it We Yesu demo. We Yesu demo. Adia bi Bible nobody nothing shall stand before all the days of our life. The bumpire we are so damn. We are every stumbling block. Obstacle. The broken and be destroyed, oh God. In the name of Jesus. Adia bi ajeje o. Adia bi ati o bi amara. Adia bi you break up your life. In the mighty life. We break every obstacle. And now we have your progress and advancement. In the name of Jesus. Adia bi in the mighty name of Jesus. Already cut your shoes to obey to me, you know. My God. Won't condemn you now. My God. Shadia Bejina, won't send to the knee anymore. Already breaking through life. Already my Jordan Mupai.
Jordan be a be siw no center no boshe entem so am cross to there onu bosha asase na so kasa urane tiawia and na wie adie bia shimi ne center entem kwai we are so there bracket abakato masa se bibi esiw no center ne entem kwai a awie awurade bebubu afiri ho my god se awurade ma Jordan mu pai ya Jordan bi aye kwasidi online Jordan bi esu awari Jordan bi esu yes Jordan bi esu sabai Jordan bi esu awari Jordan bi esu in the name of God so dem slara bi to lotolo kababa let Jordan open up in the name of Jordan ombie ne humu Bible say tete apro emema omo so nani mo nyam hene ne hye tete apro bia mo atoache I speak unto somebody's name of the Lord in the name of Jesus. Every closed door, every door between you and your miracle, let that door open in the name of Jesus. Adia bi eshiw no nsankyere ntem kwai awia ye bie ewo Yesu name hallelujah ya pese focus na ye no bompai e focus kakra na ye no bompai e tam no aso 020 266 8462 020 266 8462 obetimi a phrase here na the person on the bompai na ye no abo ya botan se hwana wosom na de na wosom Joshua de media minimi fie de e be som Yehowa nyankopon ya Joshua hu na ma epomo pai mienu e ma Israel for nyankopon na kom di papa enipa e ma anu aduane o wan soja enipa man soja ba aduane to free by who is this God? Hello, good afternoon. Udini baby akasa. Every idea na pass no bon pai. Yeah. Joshua nyankopon musramra. Joshua nyankopon wo demra. In the name of Jesus. Joshua nyankopon adomra. In the name of Jesus. Baby I do na be see urade for ma. Baby I be do urade for for ni so. When the boss say ma urade ka te Joshua. Enya wo dia wo Yesu dem. Amen. God bless you. God bless you. Ade nwa wan say Israel for anu aduane o. Hello. Nanaje Israel for soldier. Nanso o man te bo friend o man te amawo. O mo ho anu mu se aduane bi e to free shroba. Hello. Ya udini baby akasa free. Praise na area dey na pass no bomb. Already a peja president in the bush wani. Joshua say ono dia ne woni ne fie ba somo ye boy. Yehowa nyankopon ya Joshua wo ono de ne ho to so. Na woni ne di ne ye. Wa ho de ne wadom hyane na president na bush aso. Obambo and top president aso. In the name of Jesus. To me be about so ye tiamo. Joshua nyankopon and so ne tiano. No mom hobai. I will Yesu demo. Amen. Good, everybody come. Hello. Hello, Dini baby Alcasa free.
na je me say Israel for ankote ama ho de me tenase na emama ni Joshua asem kan na very powerful Joshua ni hunu bi o man ankote anka hello Gombe una ne she omo sori anopa ade white bi ne siwo se bipoi asemre people ana awurade ka che Joshua so on kanchiro man no mko etu etosa eto flesh da bia ba flesh omudia anopa bia wo sa wo froba na no mun ma de kro enti mana na asete say what is this mana what is this? That is the miracle of God. Jesus. That Joshua said. And then Joshua catch your man said, "Mini papa bi amene nanante. Onyankopon oni anante wani ehwamada. De emfisie duana 40 years. Empaboa na say no na say yen. Empaboa no say ye dan wunyine no na empaboa no mu bai. God of wonders. Wonyine no change mpaboa na bra hu ye ne so na mpaboa akoro da na papa obetimi do ho atoto nyame ben anano Nebukadnezar ayisem bia wo ye o se da Shadrach Meshach ani Abednego mo se mo nkotem abosumi na nyame ben ne betimi adi mo afiri mensem oh hallelujah hello yeah, udini baby akasa free. Udini baby akasa free. Ama de akasa free. O kasa wachiri. Ede na wi akasa ya no bo ho mpae. Anti de na opes, ede na oka. Already we are Joshua Nyankopon. Jesus. Una ushiesia wade na we ne ye. Already bowra wa fra wadiem. In the name of Jesus. Joshua Nyankopon ya we am wade na we hyentrene. Obetimi aye amu afuna akoma to ne yem. Already yema no e we Yesu dem. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Wasi nyame ben Nebukadnezar no nyame ben ene betimi agemo afri me wo hene o sade ne sesene buaka hello udini baby a okasa free hello udini baby a okasa free serioso de na wi apase ba mpa Monyami Shira Joshua Nyankopon ya ofra o mani shiaye no kata won mo de mo suma awurade ya me de me ni me fie de be sum Yehowa wa fra se Joshua Nyankopon ya wo no be sum wo awurade so no mu na kora awurade hwe no so na bon ho ban ene nante na kwa nyina mu enhiniye na fa ni twapo kokoyi ewo Yesu dem. Amen. God bless you. God bless you. God bless you. Radin Shrapa. God bless you. Yo. Jumadie na ya dusa heba mesa and capsules. Wo koko yade. Wo sisi yade. Emano mo menstrual pains. Na uhuna musu tutu obiamo bato hwe oda na sori a utim say yes uhuna mu widi mu tutu pa bomodi ananya adusa herbal mixture and capsules nyamesemi any program yi one ready form so me de bremo na aduro no so every idea bompa egusu ye pohon pa ye pa enya grokra enya duro ne keke no mo yo e mo ye bompa go duro so pa omo macro go filling station aye Kumasi takwa macro go filling station ushi wa binya disha omo branches so be pray aye akese a e o gan ha nyina omo no ne bi o
pese unya wo ma from number no 0500 110 115 0500 110 115 and a view 0557 009824 0557 009824 Ubenya Edusa Herbal Mixture and Capsules Untina ameni pebi enam ensenkyere ne aduni yenti enipa bi we kohyia no mu de aduna ya we ka se Edusa na ba akona jesu se madansie ni we se Edusa we se madansie ni enye izi nema bi won aduni ye kura yehu ana ye gitum ne yehu se eyempan na ebubu aduro no hwo na ye saade ya de bi kura en ka do no na awrade nam so no tuafuru omodiane unsanka bi na awrade be fa so mo asaw ya de bible sie ni dua na ba ne mfa na aban sai ho ya de the secret in herbal medicine eno no awrade nsawo okuada bia say free next week kono 2 o'clock pepe ne ase program nas the free next week ko 2 o'clock e be say no mienu pepe ne ase program nas the bomodin say odu afidie ne betua Shadak Anaji and Chinchim in my prince and I was Sema for Junior and so never boy Augustina the Sawa Sawachi Uminawa almost to 2 be my ye both at empire say and sumo be and soon be a cat as a for Radia where Joshua Yankopon where young and 140 a ready shroud one count walk when 2021 a red man is you all shows a brebia Yabeka as a phone. Radimian count me. Yes, you do. Shalom. Peace be to you. Amen. Nakwanina yafa ayapo nakwanina na natipoya suje nakwanina ayaba nakwanina na natipaya asumje yena gubana yasu nakwanina natipaya suje asu yena kupana ya suje nakwani atiba te ediaba Yesu Kristo diano ediaba Yesu Kristo dia aso babe mama na nyamiasio hallelujah mama nyamiayo hallelujah mama na nyamiasio Adi. Oish. Honey, I never surprise you. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who dread a day. You could debrill. Who's a dow complaining with Sissini Cocoa? Epe Ajiwakade. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. And no who drag a sepan and neck. You could debrill. William, a yama money mema. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. A yoko ni Sicilia drink a sepa. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Rotsnasi. Namen seven. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na yeme. Ah, na Edusa ya wasi se me blamo buye. Sweetie, maybe come on, mammy, Ajuamwa. Hey, what dance ye? Aye, chuma. It's a living testimony. Kone kwa Judy. What kaki?
yɛyada Adusanre obie timinum bi agisa pemfo wona woman kwadano fo ene de onya mfie dumie FDA ahwehwɛ saa adwadeɛ nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Adi. Oi. honey and never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dreaded there you could debrail unsa dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who drag a sepan and ne you could debrail wunim a yama mani mema Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules a yoko ni sisiya redruk sepa Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Miss Rotsnasi. Namen serve. Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na eye me. Na Edusa ya wasese me brabo we. Sudi, me di komo me mami adwoamwa. Hey! What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwa jodi. What kaki yɛyada Adusanre obie timinum bi agisa pemfo wona woman kwadano fo ene de onya mfie dumie FDA ahwehwɛ saa adwadeɛ nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Adi. Oi. honey and never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dreaded there you could debrail unsa dawo complain with sisini kokoa epe ajiwakade Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who drag a sepan and ne you could debrail wunim a yama mani mema Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules a yoko ni sisiya redruk sepa Edusa herbal mixture. any Edusa herbal capsules Miss Rotsnasi namen serve Edusa herbal mixture. Any Edusa herbal capsules. Emma meme jina brani. Na eye me. na Edusa ya wasese me brabo we. Sudi, me di komo me mami adwoamwa. Hey! What dance ye aye chuma. It's a living testimony. Kone kwa jodi. What kaki yɛyada Adusanre obie timinum bi agisa pemfo wona woman kwadano fo ene de onya mfie dumie FDA ahwehwɛ saa adwadeɛ nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Adi. Oi. honey and never surprise oh Edusa herbal mixture any Edusa herbal capsules and no who dreaded there you could debrail